بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمها لغتي الزتر بيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مريكي مي ورا مفاور ريك الله سبحانه وتعالى هي رحمته أجوها كيرت قرآن بتفسير كلاس فشاره دعاء کے اللہ سبحانہ وتعالی اور من نمنا ہیو کما مگو فہی کو دیو دعاء کے اللہ سبحانہ وتعالی اور مننا مکلاس کٹو منتی پوری گندیوں گے ہیو توفیق من برکربون ادے اور من تفسیر کلاس فشم کی کوریگا مقدمہ کے گتگا فرتما باتا کنگے بلادم اگتم كيرت قرآن کے تعارفہ ادی ہمیں ہمیں كيرت قرآن بی باتک باوال بن مرحلہ تک ادی ہمیں ہمیں بی مرحلات دیگو مدت کے تیریگا باوال بن سبب نوتے کے حکمت ادی ہمیں ہمیں كيرت قرآن بی باوال بن تاکتی کے تیرے منسوخ کرے فاوا باتک بلال بین ادی ہمیں ہمیں یہ آکوگا مقدمہ کے گوتگا اپن من تفسیر علم بس کم بس من ورکا بالا لبین ارادہ کرو بیا مقدمہ کے می باتا کا فہوگا اول من ارادہ کرو بیا تفسیر فلاول تن اول من پوری گند بین می گوتن ایم فورتما اول من فیشو من ہم جے فونی عما فتو کم قسمی تفسیر کلاس اول من ارادہ کرو بیا پوری می گندنی کم عادت دو گرے مبر نماز فہوگا اللہ کے دیگمینا کی 20 منٹ نواتا 5 منٹ آدھے میں دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق مننا کانکم فسیح کربون کم کس اللہ سبحانہ وتعالی پوریگ رسولنا نبی بے کلوں قوم تک فنفا مہوریہا بے کلوں گے بس ذمہ یکی مہوریہا بے کلوں می قوم تک فنفوں گے بیڑوں کی اللہ سبحانہ وتعالی گے دین می بمتی گا فطر کو میگتو اگمن نگی گندا کمکی اللہ سبحانہ وتعالی می فنوا رسولنا نبی بے کدن کی بس می ہما اول من کھال انسانوں کا افس تفات نکم اے بے کدن کی بس کھابو اڑو وی بے کدن کم بازار کرے وی بے کدن کم ادھی ہم بے کدن کی زواجی حیا فٹواگ مولو فی بے کدن بس دیرولم کے کانت تک حرمت وڈا گن بے کدن کم بس الگن نفاہ گوگندے کم کس می ہریھا رسولنا نبی بے کدن کی بس سما الگن فدا انسان می رسولنا نبی بے کدن اللہ سبحانہ و تعالی می اختیار کربا علم تکمی ایم فرتما دنیا مچ میہ کو فنوائرگا فہرگا امیہ کی یہی رسول کنوت نبی کن اللہ سبحانہ وتعالی میہ کا نانگوا میگتو ان کیوڑا نوانا اڑگن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیفان اس رسول کما کے فنو فنی مرفڑوں ساڑی سہر فرگا ایم امام میستکن کے گاتا اللہ سبحانہ وتعالی کی دین فطر گمٹکا رسولنا نبی بے کلن اوما اکوگا میستکن کرا سوالا کی تی حق رسول کن نوتے حق نبی کن آرمن ننگ اگینی کھیننگ ہے یہ ہمتی آرمن کہا انسان کے اہم امام میستکوں گے مکما اللہ سبحانہ وتعالی می رسولنا نبی بے کدن بدفع اچکی معجزہ اگوڑا نانا فدا معجزات کی می معجزات کے تعریفہ کی می انسانو عامو انسانو ایک انتت کرما نکلدن تیری واقع اگمن فنو فہروگا ای ودانے اگمن کم می حق بسکور ودانے کمکے نموس معجزہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول کنوت نبی کا دیویاف کم گواناما اے انسانوں نکن اکمے حرمے اڑدانا وغیرہ نوانے اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن فلا داگے میڈوی کمے کس گیرت قرآنو اگمن نے اگیگیں بدے فانسویس رسول نبی بے کدوں گے واہکا نموس میور ما گینا دک رسولنا نبی بے کدوں فنوفیگے واکم الگمن حدیث بس فورت گیگنی الک کے ور گینا رسولنا نبی فنوفیگے واکم الگمن
kitman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis to pengeni komme kasmi qur'anu ga mi warid wegen miwa fansavis bekadun ge tereen bes eki bekadun na mi defwa mu'jizat tafat wegen ge bade eki bekadun sonu ve qaum ga sabu e bekadun na devve mu'jizat beseba tafat wegen ge bade migotu algomenna faahaga wegen daane isa gefan sonu fun qaum ge mi hunnaki besveri kamuge waran arati bibay ehmema Allah subhanahu wa ta'ala mi mu'jizam mi rasulunna nabibe kadunna mi defani e qaumikke miistakunna gonjahale fad mu'jizat enihu farwa kureba bes kureba namaves isa gefana mi deffi mu'jiza besveri kam gonjahale fad mu'jiza huri nimbaraki mi baraspadi jinfa mi hunge barangal kodda dole fenoma mahrum fa mi hunge ba firma alma ka Allah ge izna fula ke barangal kodda ati hamaya akuga emme muhim ekama ki isa gefan maru fa mi hum Allah ge izna fula dange ba dirufa hebe mi emi hunge besveri kamuga kitamma kuriyara dia kamuga yes emi hunna nukure vene kantatta em mi mu'jizat ke gotuga Allah subhanahu wa ta'ala isa gefana devi kanta hama himme gota agon men adwahana waragina adwaha wahaken ei Musa gefana wahaka Musa gefana bes Allah subhanahu wa ta'ala warabbar mu'jizat devi ekadek fan qaum ke mi banu Israil mi hunna ki em mu'jizat dekwimas emi hunna Allah subhanahu wa ta'ala kuladumantakam emi hunna ete farak Musa fan dekkewima bes emi hunna iman luwe madu bayeku iman begendi kommekas Musa ke fan qaum ge mi hunna ki sihuru veri kamuga waran arati bibay sihuru verin nan egene sihura ki kochikkam sihuru hedumattaka mi hun beenu qurani kochikkam sihuru ge emi hun emme boda kuriyara dani ko gabutegga kan kihinen hedima kan kon kame kurima kan mihuri hajj emme bodan egene sihuru verin hevima Musa ke fanu zamanuga Firaunu gengulunu enage verikama e jahu salama kurumattaka gengulunu empai ki sihuru veri hevima Musa ke fan ekale ke fan men nani Islam dina gowade gumattaka awma akuga emme bodan ekale ke fan tuhumat kuro mundi ekale ke fan ki sihuru veri ekkamuga den komme kas Firaunu sihuru verin ekkurani Musa ge faanu sekkurani komme ekas etanu Musa ge faanu bolwegen midiyei Musa ge faana kaamyab debigen midiyei sihuru verin qabul kaffe Musa ge faanu e beenu kure viasa kola ki ei sihure nonka sihuru verin nan egijje sihuru verin na qabul kure vijje Musa ge faanu e kanta kure vigota ki ei sihuru verin kanta kurawwana gote nonka ehbima sihuru verin nan e manzar fenuma akuga haqqu bayanguma akuga emihun e kafaru kam duko Islam dinan emihun rujua wegen diye e Musa ge faana Allah subhanahu wa ta'ala devi mu'jizat ki asa koluge mu'jizat komme kas kurige mi fonu rasulunna nabibe kadunna mi devfono mu'jizat taka mi kantat mihar nimigen higajje en evs mu'jizat ge asar miharune fenna kashe anika eruga ebe kadunnan e devvi mu'jizat ki ei wagudi gotun Allah subhanahu wa ta'ala dunya matiga eruga tibi bayaka devuma dekkemuna mu'jizat take mi kantattu ka fahuga demmi algonmenna me fahuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mi fonuvani rasulagge gotuga nabiyye gotuga ekadem faanus Islam deen ge da'watu miistakunna dev feshuma akuga qawmuga miistakunna miti hajaman novi qawmuga miistakunna miti balaga bada nuga eti qabul kuran dati vejje hama ekkala kuri zamanuga mihunge sam gunam midiye kadege faana ki sihurwaliye ke lemberiye ke mikhala basta kadege faana ki moyai ke mifada bastan ekadege faana raddu kuram midiye igwadanna fadan Rasul sallallahu alaihi wasallam ki emme gina mu'jiza Allah subhanahu wa ta'ala devi dekan
wara bavanu kantattan ekalega faan nan Allah subhanahu wa ta'ala devvi mistakun ekalega faanan iman gumattaka ekam bayan kuddinu mattaka waragina kantattan eba mihunge lomatin Allah subhanahu wa ta'ala dikkevi mikotun agumanna faahadawa ekkamege terega himeniginda ekkamenge handu defali kurebus adi hama himme iman ba mihuku iman ba ne nama fenigendane anekkamaki isra mi'raj ge hadisa ei madu wakut kolle terega higadi hadisa kommekas isra mi'raj ge hadisa ki inne be fulmus ingeni hadisa kommekas mi hadisa tabbes miharu mewani nimike goswa ege asane duniye fahunga baykan nefenna kash den Allah subhanahu wa ta'ala kirit man nabiyya sallallahu alaihi wasallam me devani emme fahuge mu'jiza ngai kirit Qur'an kirit man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge qawm ge mihunaki fasahata balagha terikamuga ifada devana innebbai emihunge wahaka dekkun terikama emihunge hushuluma mikankamuga emihunaki waram molubai ehvema eruga emihun bazarutan eba baava nota mehfiltan eba baava emihunge ehunna wahaka dekkun terikama fasahata balagha terikama nota wahaka kiyuma mikantatta mistakunna bayanko dinumattaka mifada duwasaregga makkage mushrikun vaniko Allah subhanahu wa ta'ala mifonu vani kiritman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekadeka faanaki ekkutakavves liyan kiyan dinivada gannawa bekalennu feshunisure makkage mushrikunnam egi ekadeka faanaki liyan kiyan dinivada gannawa bekalennu hama himme feshunisure makkage mushrikunnam ege ekadeka faanaki teduri bekalekka ekadeka faanaki amanateri bekalekka me huriha rangalu sifatake ekadek faan ge kibaga wani jamaafa hama ekane egekamaki ekadek faana ki liyan kiyen den wada gannawa be kale noka kommekas me makka ge mushriku minihunge me lemberi kamukares aradri mihun metibi mi emmen ekkon effadiyaka jamaafa waniko Allah subhanahu wa ta'ala rasula foduwa ekadek faana mibawa dawani kiritu Qur'an ekadeka faana mi deffe fotaki mi kirit Qur'an ehme mi warappodu gonjoma ka vegen midi liyan kiyen denwada nugannawa bekadaku fotem mi gennawane adi mi fotuka mi onnani arabi bahu makkage mushrikunna kives arabi bahu ke fotu dewane nebbai ehme Allah subhanahu wa ta'ala mi kirit Qur'an kirit man nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi bawa dawani den mi Qur'an bawa dawuma akuga makka ge mushrikun bikama dekolu hadam fashafi makka ge mushrikun ves gunamun diyeti Muhammad ge faana adilla fulan hadafa foteke den Allah subhanahu wa ta'ala mimihunna tafatu ekeki gonchunta kurimati kurevvi tebami hunnikan kuladana vegen waanama tebami hunnikan genis balashe mikirit Qur'ana effada fote mi gonjahumaki mi hamaikani makka ge mushrikunnam o gonjahume noone mi gonjahumaki mi insinna jinnenna bas gonjahume agun min aduwahane Sulaiman ge faanu wahakaga mi inna sabage ranikamana ge takhtu genna wahaka ekamu alwamannan egene jinninge baharugadaga insanunge baharugadaga Sulaiman ge faanuge lashkaruga himeniginda jinninna insinna duni sofa supan bahavar bodu lashkare eddu haage gadek faanuge lashkaru ekkurawwa Sulaiman ge faanu niyangawani kaagu hayye timannaya sabage ranikamana ge takhtu ekamana mitanan awuge kurige timanna gelestene ehiduga mi ekadeka faanuge mi lashkaruge himenoda gannawa ifritaku jinnige terege mene ifrite bodunge bodek nibunamu ifrite bunamu midiyei timanna genesti faaname kihara kurinto
කලේක ෆානත ඉෂීද වඩාගෙන එන්නවි තහුතුන් තෙදි වඩාගතුන්ක කුරියක ඒ මා දුරු රශක්කා හුරි තහුතු තිමන්න එහා කුඩ බගුත් කොළතරක ගෙනස්දී ෆාන විසාලකන් අවුන් ඉෂීදකින් ඉන් ගොඩින් තෙදු උන්ක කුරියක මා විසාලක බලන අඩ්ඩෝක හුරි තහුතෙන් මෙතන ගෙනවම කි ආ මුයිසානක කුලදාඩ වෙගෙන් මාන කමෙන්නෝ නමවස් ඒ මජුලිහගේ ඒරුක හුන්නේවි ජින්නී ගෙතරේගෙ මෙන ඉෆ්‍රීත මිබුනි තිමන්න ගෙනස්දී ෆානමෙ එහා කුඩ හිම් කොළෙක් ගෙතරේක ඒ වරන් අවස් හැම එවගොතු එතනක එවගොතු හුන්නේවි ඉල්මු ලිබඩාගෙන් හුන්නේවි බේකලේ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك එකදේක ඉල්මු ලිබඩාගෙන් හුන්නේවි බේකලක විදානවනේ තිමන්න ඒ තහුතු ගෙනස්දී ෆානමේ කලේක ෆාන ඉස්විය ෆුල් ජස්සවාල ගුංගස් කුරීගා එමෙයි හාද අවහි හාද හාවා අවහි අල්මන ගබෝදස්නු කර මා දුරු රශික් හුරි ඉච්චකි හෙනතෝ ඉස්විය ෆුල් ජස්සවාල ගුංග කුරී ගෙන්නා කොම්මේකස් හම සුලයිමාන් ගේ ෆාන මේ ෆිරුඩා ගන්නවනි එකදේක ෆාන කුරුමත් ෆුලුග ඒ තහුතු වනිකෝ මේකින් අවුන මේ බේණුම් ෆාන ගුතායකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා जिन्नीन बस वर भारतकिन व देवाफवा कमा हदी हम हेम्मे इंसान नफस वर भारतकिन व देवाफवा कमा मी देदामी हुन्नशे अल्लाह सुब्हानहु व तआला गोज्जा गुनेफमी वनी तिय देदामी हुन ekuwegen विस मसमेन्ने ते इंसानुन एकन्नेनु जिन्नीन कने तिय देदामी हुन ekuwegen विस मसमेन्ने ते मी कुराना इफुद फुतन निकन गेनेस बलाश मी gonjahum mi hamai kane makka ge mushrikun e zaman golun jinnin nan insin nan wikamenno mi qiyamat daanden Allah subhanahu wa taala algomen emmenna jahafawa gonjasawafawa gonjahum enni kommekas makka ge mushrikun mi gonjahuma emi hunnaka kuladana wegen novi mi qur'ana ifwada fote genna kash emi hum masakkat skuri mi qur'ana ifwada fote geneveto mi gotum එකතරම් බයෙන් මේහු එමස්සක එක්කුරේ බෑ බුණ මුදේ කුර්ආනුගේ ආ සූරත් එකේ ගොතුගේ බෑ මේ මෙහදනි අල් ෆීලු මල් ෆීලු වමා අදරාක මල් ෆීලු ලහු ඛුර්තුම් තවීලු මේ බස් නිෆද වාකතක මේදි මේ ආත්තෝ මේ බුණ මෙමුගේ මේ වාක්තෝ මේ බුණනි එතකේ එතුගාවනි කොන් කමෙන් හියනුවත ඒතුන් අංගාදෙනි කොන් කමෙන් හියේ ඒතුගාවනි දිගු ගුංගඩෙෆද එච්චදකේ වනි කොම්මකස් නිෆද වාකතක मी एनी उकुरी मसक्कत मी कुर्आना इफद एच गिनवेतो नमवस एनी हु बस कबूल करो मुंदिय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी गन्नवा फवा गीरित कुर्आना इक्वतक बस एनी हुंगे हुशियरु तलाइक वेगे नुआका එච්චක හුරි ෆසාහතා බදාගත්තරිකන් එන්න පොඩන් එගේනි ඒ ෆන්නුගේ බයකත්තා ආම්ම මේ හුන්න කර පොඩන් එගේනේ කොම්මෙ එච්චක බස් ෆන්නුගේ මේ හුන්නන් එගේනේ ඒ එච්චක හුන්න බොලුකම රීතිකම ෆෂුයිකම එහෙමි මනොන්තෝ ඒරුග ඒ මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් බයෙන් මීහුන් ඒ කුර්ආන් අඩු විදාන කමට්ටක කම්ෆත ඉගිලි ජහගෙන් වෙසුළුන එප්පාමි කම්ෆත කෆ ජහගෙන් වෙසුළුන එප්පාමි ඒ කුර්ආන් අඩු විදානති ඒ තබාව විදාන පයිෆර අවුන් මෙන් හිතන් අරා මේ කුර්ආන් අවුන් මෙන් නම් මේ කියවා ඩිවේරු අවුන් මෙන් හිතන් මේ එච්චෙන් මේ නාරණි කීවෙකින් බාවේස් ඒ මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් නපර අවුන් මෙන් හිතන් හරි බාවේස් මේ අවුන් මෙන් අම කොම්ම මේ කොස් අවුන් ගම්බෙල් නෆ්ස සිමනාගෙන් කුරන්ජේ ස්වාන මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් නම් මේ කුර්ආන් හාදා අසර කුරි අසර කොෆාන තීවේ එනිහුන් එබ්බාවේ හුන් කම්ෆත කෆ ජහාගේ කම්ෆත ඉගිලි ජහාගේ කොම්මකස් මේ දෙන්නවණු කීරිත් කුර්ආන් අකුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුගේ ගාත මුළි දුනියේ ෆොඩු විගින්වා මොජ්සාතිගේ ගොතුග මේ කීරිත් කුර්ආන් ෆොඩුෆුනි එහෙනින් රසූලුන්නා නබීබේ කදුන්නම් විදෙවාෆවා මොජ්සාතක හුරි එම්බෙ බොඩ තෆාතකි හුරිග එදෙක්කමුණු හුරිහා මොජ්සාතක හුරිහා මන්සල්තක මිහුරි හාච්ච මිහාරවනේ නිවිකින් ගොස්ස හමයිකනේ ඛියාමත දාන්ත මුජිසාතික ගොතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනියමතිග ලබ්වාෆවා හමයිකනේ චකි කීරිත් කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත් කුර්ආන් ගංගවාෆාවේ ඛියාමත දාන්ත මි කුර්ආන්
Allah subhanahu wa ta'ala rakkatir kurwani kama ehmima me kam algomennan eba fennamun eba de Allah subhanahu wa ta'ala wani mige esat sate kahareke kuriga mige saatste kahar kuriga kirtman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge macca mi baama de Qur'an algonmenge mi jilam hamay ngaarugo bes rakkatir kurwafa ema logo ki izzetir befulne nieduge mi baga algonmen hamay kanadi mi balale honi kirit Qur'an ge komme bes mi baraka algonmen kurim bes mi ishara kon fadan algonmen ge darus ge waguta ki 20 minute 5 minute hema hisabun algonmen nieduge mi darus ba nimmalanam iradu kurbiya denganna duwahegga Qur'an bawa lebunu bayataka behegotu iradu kurbiya algonmen वाहकदा कमुंदाना अदी फोगा देंगुरी दोस्तों को सलवन में हम अपनी मुकद्दिमा के बातें इरादे कर बयान माल में फोगा इरादे कर बयान तफसीर बातें अदी फिशेन दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर में नकी है बस सहा हिवा है बस कबूल करा बैगे को लेवुं दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर में नकी इस्लाम दीन दे लोबिवा दीनी कंतक तक फरवा तेरिवा दीनी कंतक तक फेतरुमा लोबिवा बैगे को अल्लाह सुब्हानहु व तआला लेवुं दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिफदा इल्मी मजलिस तौग बाबरुम के शौक हिफ्फर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह ने मिन्ना हिफ्फर करबो इराद करबिया तफसीर क्लास मेन हफ्तागा और मादे को नोडे ऑफिस तो तरह कमाले बेर के मन हफ्तागा तफसीर क्लास है नोडना इराद करबिया जही के गन्ना हफ्तागा तफसीर क्लास को यदान आदि दोगरे मगर नमाज वगैरह करबे हम अक्टूबर में होगा हम फुरतम आदि तो गरे इराद करबिया तफसीर क्लास को यदान पूरा बेफुल स्वर पर शुक्रिया वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।